Bismillahirrahmanirrahim. Tarkiban kakoma Zaidun wa Abdullahi. Kakoma Zaidun jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna ay dzalika kakoma Zaidun ay huruf tafsir dza kalimah isim isar mabni sukun ma'ruf jadi mubtada lam lil budi kapur pito mabni fatha la mahala laha min al i'rab kapur cer koma kalimah fi'il ma koma Zaidun wa Abdullahi majrur kudu jar macerna kasra muqaddaro ing atas akhirnya karena harkat hikayat sejumlah jar majrur talukana kainun ma'ruf jadi khobar mubtada tina lafaz zalika koma kalimah fi'il madhi kudu mabni fatha dhahira Zaidun jadi fa'il na kudu ropa alamat ropana dhamma dhahira sejumlah fi'il fa'il mahal jar jadi majrur tina kaf wa Abdullahi wa huruf atap abdu matub kana Zaidun ari matub eta kudu anu kana matubna kana matub alena sama-sama matub alena ropa matubna oge kudu ropa alamat ropana dhamma dhahira abdu mudhaf Allahi mudhafun ilaih kudu jar alamat cerna kasra dhahira ayeuna kana bil wad'i sarahna Bismillahirrahmanirrahim bil al-mufidu tawi ngaran mufid maiku barang afada kang maedaaken ieu mafaidatan kalawan faidah tamatan kang sampurna ya sunu kang beci kasukutu apa meneng minal mutakallim saking wong kang rarasana alaiha ing atase faidah kakoma Zaidun wa Zaidun qaimun yaiku kaya lapad koma Zaidun wa Zaidun qaimun tarkibna kakoma Zaidun wa Zaidun qaimun jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna ay zalika kakoma Zaidun ay huruf tafsir dza kalimah isim isar mabni sukun maharuf jadi mubtada lam lil bu'di kab huruf itu mabni fatha la mahala lahu min al i'rab kakoma Zaidun kab huruf jar koma Zaidun wa Zaidun qaimun majrur kudu jar al macerna kasra muqaddaro ing atase akhire karena arah harkat hikayat koma kalimah fi'il madhi kudu mabni fatha dhahira Zaidun jadi fa'il kudu ropa alamat ropana dhamma dhahira canata kasra muqaddaro sejumlah jar majrur talukana kainan mahruf jadi khobar mubtada tina lafaz dzalika koma kalimah fi'il madhi kudu mabni fatha dhahira Zaidun jadi fa'il kudu ropa alamat ropana dhamma dhahira sejumlah fi'il fa'il mabni jadi majrur tina kaf wa Zaidun wa huruf ataf Zaidun jadi mubtada kudu ropa alamat ropana dhamma dhahira qaimun menjadi khobarna kudu ropa alamat ropana dhamma dhahira sejumlah mubtada khobar mahal jar matub kana jumlah lapad koma Zaidun fa inna kulan maka satune saban sawiji minhuma kang tetep saking lapad koma Zaidun walan lapad Zaidun qaimun afadaiku maidaakeun ieu kulan faidatan kalawan faidata matan kang sempurna ieu faidah ya sunu kang becik sukutu apa menang sukutul mutakalimi apa menenge wong kang rarasana alaiha ing atase faidah wahia lan utawi faida al-ikhbaru iku ngawartaken biqiyami Zaidin kalawan ngadageki Zaid wa kharajalan kajaba bil mufidi kalawan lapad mufid awairu opoliane mufid ka abadillah yaiku kaya lapad abadillah wa hayawanin natiqin lan lapad hayawanin natiqin wa in qama Zaidun lapad in qama Zaidun li anna karna satune kabela tufidu iku ora maedakeun ieu kabeh li anna karna satune kabeh la tufidu iku ora maedakeun ieu kabeh qauluhu bil wad'i utawi pangandikan iki musannif ngandika ing lapad bil wad'i ayal arabiyyu tegese iku wadwan kang bangsa Arab wa huwa lan utawi arabi ja'alul lafzi ku andadiakeun lapad dalilan ingkang nuduhaken alal makna ing atase makna ka Zaidin yaiku kaya lapad Zaidin fa innahu maka satuna lapad Zaidin lafdhu arabiyyun iku lafad kang bangsa Arab ja'alat
hul arabu jalat kang dadiakeun ieu lafdu arabiyu al arabu sapa wong Arab dalan ingkang nuduhakeun ala makna ing atase makna wa huwa lan utawi makna zatun iku zat budi akang den dokon alaiha ing atase zat lafdu zaidin apa lafad zaid wa kharaja lan kajaba bil wadi kalawan wadwa bil wadil arabi kalawan wadwane kang bangsa Arab kalamul ajami opo kalam ajam ka Turki yaiku kaya kalam Turki wal barbari lan kalam barbari wala yuqalu maka ora den ucapaken lahu maring kalamul ajam aidon balik ingsun kalawan balik temenan kalamun opo kalam indan nuhating dalem munggu pirang-pirang ulama ahli nahu wa huwa lan utawi iya isim salah satu aqsamin iku telu pirang-pirang dumduman muzharun sewiji isim muzhar ka zaidin yaiku kaya lapat zaidin wa mudmarun lan isim mudmar ka huwa yaiku kaya lapat huwa wa mubhamun lan isim mubham ka hada yaiku kaya lapat hada wa hadhihi lan lapat hadhihi wa haulai lan lapat haulai wa huwa lan utawi fi'il salah satu aqsamin iku telu pirang-pirang dumduman alal asoh ing atase kaul asoh madin sebiji fi'il madi wa mudhari'un lan kaping done fi'il mudhari wa amrun lan kaping tulune fi'il amr nahu qoma wa yakum wa kum wallahu alam bissawab.